Naluntunem ket isong tulatan aging gana ken panungpalan. Naruway dagiti nayanak kaawan lat di awan ngem para buranda iti kamaudyanan. Gapu taanos inda pinuyugan ken kararag ang naing papusuan. At damit latada giti mayaw awan iti laksid nam ay inda na kay sigudan. Tadi damit ammo asinalwadan pinanunot naranyag ang masakbayan. When agdaragiti di makaan-anos darigagay dati rumang ay adagos aramiden da uray da kesa panla kagan magunod dalaeng indapag nam ayan. Panakaupay sa paita saan asumangbay nubilang na itao ka anak kurapay ket sumangbay tu datali na ay mananamong tumet laeng ninamay. At damit latada giti mayaw awan iti laksid nam ay inda na kay sigudan. Tadi damit ammo asinalwadan pinanunot naranyag ang masakbayan.